Tala Fou o se whaapoponga le nei o tala mai Ausetalia la Radio Samoa. Siria ma le toa lua sa furu tangata wapoina leo leo ma maulia mai se solo te e sa whaia a tangata e lango i a Palestina le no fuanga o Port Botany i Sini. Whai tau se lau le au solo te na nga iane ma fu a Palestina ma na nga isa o le wafu e whai rolo lato te e le taunu wane o se container e umia se company Israelu ma wavala au fo i mo le whaamuta o vevesi Gaza. Fa mai na amata maadia le te e peitai o ni videos na tu watu e nisi le 9 News na afuaio na iloa whina unga le vau leo manisi o le ausol te e. Pa maadia mai leo to luas fultoru tangata na pu ina mai le whaatasinga rea, pe ama le whaasa lau na awa iai, au se whaatasinga e le iai se whaatananga e whaiai, ena mai ai le po le tau leiva i le pōna pō. E iei te whaalawe o li putia na tūrei mai lea waudia na nawhi le whetaula inga wala i Gardeners Road, ma Bunurong Road latai Kingsford, po le awhole tolu i lea waudi. O le tamaititi na la mea i se ta vale ma o mia i anga i se la au, e tali tonu leo le ta vale pae o le Holden Sedan, whai mai na e le footbath, ma se so atua i le tamaititi lea i le taula inga ala e peo na ta ua. Pa wawe atu tamaititi le wharamai o tamaiti i Sini e tū ngā na manuanga, o le awe ta vale, e se furu fitu tau sanga na matua, ma ave fo i le wharamai mo se siaki i lalo le vai ngā leo. O mōdia nei o ie nisi o mōdianga e au fiere mōdianga le abta avale matautia o mafuai le whaamnua ria o se tangata. A wato tala i tua ai tūra i le whaamsilonga whai tu maloi Pomare i le aso se fulu i Januari. Ua whaeloa University au pito i le leo lato tūranga o iei tonu o Ausetalia, o le Australian Financial Reviewer o lato tu whatasia lea lisi o University pito i lunga e se fulu, ma sira i lato ia i mata upu ese, ma sa ngā nue foi manisi popoto whapitoa ia matata. O nisi o i tū sa au fia i le iloilonga i lato na whatinoina le whatirangana, e au fia ini vaenga se lima e pe o le whamariaina o le tamatiti a onga i le a onga, o le whatinoina o suenga, o le talaanga o le a onga i le sira le larolangi, o awa noa e mawai ngā ruenga, a toa ma le awa noa e mawhai e o na o tawina i se anō fuanga. O lo pito i runga le lisi i a le University of Queensland, so oai ma le University of New South Wales, le Australian National University, lo na wha le Monash University, lima le University of Adelaide, lo na ono le Edith Cowan Uni, lo na fitu le Deakin University e pe o na whaatulanga ai le lisi, o le University Melbourne le lo naiva le University of Technology i Sydney, le Uni of Technology, ma le numero se fulu o lo saufa iai le University o Wollongong. O le aso tae au fuafua le a mai mo ai i a tangata Ausetalia e le ngata ilia o le larolangi i se tupe fo o le 5 sene e whamanatu ai le umire no fua inga le tupta mai tai o Elisabeta o tu malo. O le aiai lungo lea tupe le ata o le tupta mai tai lo nata muli sa pueina au fiai mao nata uma pe o na lo mia isi fo i tupe a Ausetalia. No whata ri o ai le ata o le fungala au o le lili o le vanu, Lily of the Valley, o se tasi o fungala au o pito siri o na pia iei le tupta mai tai a o soi fua. Ma le tala muni, e eisa mata upu adia e aini finangalo whaadia mani tustu singa i upeng ta whainangi le fia i le so e whaatatau i leo. No tua ia i lātou i le so na whaatino ina o lātou ngā luenga i se tūlanga malosi ina o lātou pua ina se tangata i le taulanga whaatau le tu i saute i se sae o melepone i le vai nei. O leo o Fisavidi pe o na riputia sa o lātou pua ina se ri e se puru i watausanga o no ni mata upu e o whiere ngau i o se tavale. O le taulanga whaatau i Dandenong na tupoi le whaalawlawe ana nafi, ma o videos na tapu e tangata i a lātou telefoni, leo lo o maua le reia tuai le tūranga na iei le taravou na pueina, a o iei whaatasi masi o na ainga. Hai mai sa iei se whaale tonu tau le soifua malaloina o siari i sa pue, ma o lo iei pere wharamai le teminei manuanga i lo na ulu. Hai mai leo sa pueina le tangata nei le palapala, pe i taisa iei se whaale tonu le soifua malaloina, ma wala awa i lo le ambulance. Whai tio nisi ma moni mawina le mata upu, ua whai lava si malo stele o le whaatino ina o ngā yoinga, e te tauna mua popole i le soifua o le tangata. Watu inatu nei le mata upu le vanga whaptoa, le Professional Standards Commander leo, rātou te whaia le iloilonga i lea fo i mata upu. Au tala nā, a le radio Samoa mo lau whaafonga mai, le nei a solulu.